از 14 ایون تا 15 ایول در روسیه چمپیونات جهان اوید با فوتبال میگذرد و بسیاری ها با ما سوال میدهند که در همین روزها پاتنت کردن، رجیستراسیا کردن، آیا اینکه از سرحد گذشته اومدن آیا منع کرده می شود یا نه؟ ما امروز حتما در این مسئله با شما صحبت میکنیم. مسئله دیومش باشد این است که یک دپوتاتی گوسدوما ماکسیم ایوانوف پیشنهاد کرده است که با هر یک مهاجر باید براسلیت بزنیم. یعنی براسلیت گفتم من چی در نظر دارم؟ اگر شما خوانده باشید از تاریخ آگاه باشید سالهای پیش غلامان رو بیرکه میزدن و حالا باشد این هم بیرکه های سوریمینی براسلیت. حتما ما در این مسئله با شما صحبت میکنیم، پوراتر شما رو میفهمونم. پیش از اون که موضوع رو آغاز کنیم دوستانی عزیز با شما هم چیزی مهم رو میفهمونم که هر روز ساعت 11 از متروودنی استادیون برادرمان موحیدین با تاکسی هایش بچه ها رو از مسکو به سرحد قزاقستان برده میبرد. اگر شما هم خواهش داشته باشید من با شما توصیه میدهم که به همین رقم ها که میبینید زنگ زنید، خدا خواهد شما را سوق سلامت برده میبرد. نرخ این تاکسی های 5500 روبل می باشد و در حالی که شما از نام گولوس میگرانت گپ میزنید شما را با نرخ 5000 خدا خواهد سوق سلامت برده میبرند. حتما زنگ زنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، این شبکه گولوس میگرانت است. خوش آمدید به شبکه ما. امروز باشد ما در مسئله آن صحبت میکنیم که ماکسیم ایوانوف یک دپوتاتی گوسدوما پیشنهاد کرده است که با مهاجران براسلیت باید بزنیم. خوب دوستان عزیز، شما حتما ابونه شوید، لایک گذارید، ما باشیم موضوع رو دوام میدهیم. دوستان عزیز، این براسلیت باید چگونه باشد؟ با پیشنهاد ماکسیم ایوانوف گفته است که این براسلیت باید چیپ داشته باشد و QR کد داشته باشد که من با شما این کد را نشان میدم. این یک نمودی نوی اشتراک کد است. در اینجا باید همه چیزها در آورده شود، یعنی که هر ملیسه‌ای که مهاجر را می‌دارد آن هم باید یک دستگاه خود را داشته باشد که در چیپ می‌دارند و در آنجا معلومات می‌برد که یعنی این مهاجر شناسنامه، پاتنت، رجیستراسیا، چی حجتی که یعنی که страховой پلیس همه حجت‌هایش کدام نمودی کسلی‌ها در این مهاجر است همش در همونجا سخرانیت کرده می‌شود و اون باز خودش رو تعریف کرده است که من با این کارم با مهاجران آسانی آوردم. یعنی آنها دیگر پاسپورت، رجیستراسیا، میگراسیون کارت، страховой پلیس همه این حجت‌ها رو با خود پشتوانه کرده نمی‌گردند. یعنی با همین براسلیت می‌گردند و کاری آنها با همین آسان می شود. ولی دوستان عزیز، آن فکر نکرده است که برای راه انداختن این کار چقدر مبلغ زیاد لازم می شود. و یک چیزی بی‌ضابط دیگرش این است که این برای ما نانگوار است. آخر این یک بیرکه سوریمینی است. یعنی سالهای پیش با غلامان بیرکه می زدن و این باشد چیپ، یعنی براسلیت. خوب دوستان عزیز، با نزدیکی گرمی می شود، همه ما لباس های آستین کالتا می پوشیم و هر کسی که ما رو با این براسلیت تمام می بیند با طور اتوماتیک می گوید که غلام است. این یک موضوع خیلی ناگوار است. ما امید می بندیم که این فکری پیشنهاد نموده این ماکسیم ایوانوف رو در گوسدوما قبول نمی کنند و با شما گفتنی هستم که اگر قبول کنند اولین نفری که از این روسیه می رود این من هستم که من هیچ وقت این براسلیت رو با خود نمیگردونم. دوستان عزیز، باید دعا کنیم که این رو قبول نکنند. خب دوستان عزیز، ماکسیم ایوانوف رو یک طرف میگذاریم با موضوع نوبتیمون. یک مراجعت به همه تماشابینان شبکه گولوس میگرانت. برادران عزیز، برای چی شما بعضی هایتون می نویسید که برادر اینقدر مهاجران رو می ترسونی، همه رو تلخ کف نکن، هر چیزی هست در دست خداوند است. دوستی عزیز، ما هم میدونیم که هر چی که است از تقدیر است، هر چی که است در دست خداوند است، ما هم میدونیم. ولی شما اون خبرهایی که از ما میشنوید این به خاطر ترسانیدن شما نیست. ما با شما این رو برای آگاهی شدنتون میرسونیم. یعنی که شما باید آگاه باشید و یگان چاره اندیشی کنید. دوستان عزیز، آنهایی که همین ها رو می نویسید شما نمیدونم چی خیلی فکر میکنید. مثلا شما در یک نشسته اید که آب سیل می آید و یک از شما رو خبر میکند که ای برادر خیز که آب سیل اومده است، تو بگو که
ҳамаш дар дасти худованд аст. ҳамин хел мешинӣ, оё ҳамин ба фикр дуруст меояд? Не. Ин хабарҳои мо ҳам ҳамин аст ки ягон нақшаҳо чорабиниҳо нисбат ба муҳоҷирон пеш мегиранд. мо шуморо огоҳ мекунем ва оқибаташ ба дасти шумо. Ҳар чизе ки хоҳед кардан гиред. барои ҳамин дӯстони азиз камтар фикр карда дар комментарияҳо нависед, ҳарчанд ки ба ман сахт намерасад, вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз фикрҳоятон хуб нест. мо ҳам худоро мешиносем, мо ҳам огаҳ ҳастем. баъд як чизи дигари шуморо мегӯям ки аз ҳамин депортатсияву аз ҳамин чизҳо инқадар сахт тарсидаву баъзеҳо қариб дилбазан мешаванд. дӯстони азиз чунин нашавед. Депорт кардан, бигзор кардан гиранд, меравем ватан ва дар он ҷо ҳам риск ҳаст. Агар 1 миллион тоҷик дар Русия бошад, 5-6 миллион дигар дар он ҷо, яъне на фақат 5-6, 7-8 миллион дигар дар он ҷо ёфта хӯрда истодаанд. мо ҳам ки рафтем ёфта мехӯрем. ва барои онҳое ки депорт шудаанд, мо якчанд барномаҳоро дида истодаем ва худо хоҳад шояд ҳукумати Тоҷикистон ҳам шояд ба он давлатҳое ки он ҷо ҳам корҳо нағз ҳастанд, шояд ягон шартномаҳо мебанданд. Масалан Кореяи Ҷанубӣ ва дигар давлатҳое ки дар он ҷо имконияти пули нағз кор кардан ҳаст, шояд ягон шартномаҳо дар оянда мебанданд ва шумо ғам нахӯред, кор пайдо мешавад, ризқи рӯзӣ ҳам пайдо мешавад. Чуноне ки пештар гуфтем, боз ҳам такрор мекунем, аз 14 июн то 15 июл соли 2018 дар Русия чемпионати ҷаҳон оиди футбол баргузор мегардад ва ҳамаро сарсон кардааст, ҳама ташвиш шудаанд. Рости гап бедуруғ дар WhatsApp, Viber, дар комментарияҳо ба ман бисёр менависанд, муроҷиат мекунанд ки барои онҳо гуфта бидиҳам ки оё дар ин рӯзҳо патент карда, регистратсия карда ҳамин чизҳо мешавад ё ин ки намешавад. дӯстони азиз, мо ба ФМС занг задем, муроҷиат кардем ва посух гирифтем ки онҳо чунин гуфтанд. онҳо гуфтанд ки аз мақомоти болоияшон ба онҳо чунин ягон фармоиш ҳоло нашудааст ки дар ҳамин муддат, яъне аз 14 июн то 15 июл онҳо патент бикунанд ё накунанд, ин ки регистратсия кардани муҳоҷиронро ба қайд бигиранд ё нагиранд, ҳамин гуна хабар ба онҳо надоданд ва онҳо ҳам ба мо гуфтанд ки яъне ки ҳоло мо ҳеҷ чиз намедонем. ягона ҷое буд ки мо бояд савол бидиҳем ва ҷавобашро гирифта ба шумо бигӯем ва чунин ҷавоб гирифтем. дӯстони азиз, вале як чизаш аниқ аст ки ман ба шумо мегӯям, дар қайд гузоштан, яъне регистратсия кардан дар ҳақиқат душвор мешавад, чунки чемпионати ҷаҳон оиди футбол дар Русия мегузарад ва аз тамоми ҷаҳон балерчикҳо мебиёянд. онҳо ҳам бояд дар қайд гузошта шаванд. аз ҳамин ҳисоб дар ҳар як шаҳр ё ин ки дар ҳар як минтақа лимит гузошта шудааст. аз ин лимит зиёд регистратсия намекунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, онҳое ки ман дина ба ин саволҳо дар тариқи стрим дина ҷавоб додем, онҳое ки мехоҳанд то моҳҳои сентябр, октябр дар Русия бошанд, мо онҳоро тавсия додем ки то ҳамон моҳҳо регистратсияҳои худро дароз кунед муҳлаташро ва дар давоми чемпионат, яъне ки осудаҳол бошед, шуморо дигар ҳеҷ кас ғам надиҳад. ва онҳое ки патент доранд ва дар ҳамин рӯзҳои наздик регистратсияи 3 моҳа кардаанду баъди тамомшавиаш ба хона рафтанӣ ҳастанд, барои пардохт кардани патент дар вақти гузаштани чемпионат ба шумо мегӯям ки ягон мушкилӣ эҷод намешавад. банкоматҳои Сбербанк кор мекунад мисли пештара. мо рафта ҳар числае ки муайян карда шудааст дар патенти мо, пули патентамонро ҳар моҳ пардохт кардан мегирем. гузашт мегузарад, нагузашт ин мушкилии худашон аст. мо чек дорем, мисли он патентҳое ки дар як навбари гузашта ман нишон дода будам. ба худи ман ҳам чунин шуда буд, яъне ки 3 моҳа чекро дорам, вале патентам нагузашта будааст. ва рафтем дар налог ариза навишта мондем ва худашон дар давоми 15-16 рӯз масъаларо ҳал карданд, чунки ин мушкилӣ аз тарафи онҳо буд. ва шумо ҳам агар регистратсияи 3 моҳа дошта бошед, ташвиш нашавед, метавонед дар рафти чемпионат дар ҳамон шабу рӯз патенти худро гузарондан гиред. ин аниқ ба шумо ягон мушкилӣ пеш намеорад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, мо ҳам ҳар тарафро мекобем, вале ягон ҷавоби аниқ, ҷавоби қаноатбахшкунанда намеёбем. дӯстони азиз, ман кӯшиш карда истодаам ва худо хоҳад ба наздикӣ ягон ҷавобҳои дуруст, аниқ ба шумо ёфта
пешниҳод мекунам. ва онҳое ки дар Viber, дар WhatsApp, имо, дар комментарияҳо ба ман саволҳо зиёд менависанд, рости гап саволҳо тонқати мебиёянд, тонқати. ман ба ҳамаи онҳо расидагӣ карда ва ҷавоб дода наметавонам. аз ҳамин хотир дӯстони азиз мо баҳс кардем бо WhatsApp, Viber ва имо переписка карданро. ва ҳамаи шумо тавсия медиҳам ки мана ҳамин Instagram ки мебинед аз ман аст, дар ин ҷо подписатсия карда саволҳои худро пешниҳод намоед. ман ҳатман дар Instagram ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. вале Viber, WhatsApp ки буд ин қадар рӯзҳо суҳбат мекардем, онҳо дигар кор намекунанд. дӯстони азиз, беҳуда саргардон нашавед, ҳатман дар Instagram бинависед ва ман ҳар рӯз ҳар як саволе ки ҷавоб меёбам, ҳар чизе ки меёбам, расм, видеоҳои кӯтоҳ, ҳар чизе ки оиди муҳоҷират ҳаст меёбам, дар Instagram мегузорам ва ҳатман шумо огоҳ хоҳед шуд. хуб дӯстони азиз, бори дигар ҳам такрор шавад, ба шумо мегӯям ки ссилкаи Instagram-и ман дар описанияи видео ҳаст. ҳатман дар омада обуна шавед ва дар он ҷо суҳбатҳо мегузаронем, яъне стрим мегузаронем ва ҳар рӯз тариқи картинкаву тариқи видео ба шумо маълумотҳои зиёд пешниҳод мекунем. бо ҳамин дӯстони азиз, навори мо ба охир мерасад. агар наворҳои мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред, падилитсия кунед, то дигар нафарон, дигар рафиқони шумо бубинанд, огаҳ бошанд ва ҳамчунин обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбонатон бошад.